Il-kumpanija tal-ajru low cost Ryanair iċċelebrat l-10 anniversarju tagħha mindu bdiet topera f'pajjiżna. Operat li kiber minn 2 rotot għal 42 filwaqt li wassal biex 8 miljun passiġġier inġarraw minn u lejn Malta mill-2006 l-hawn. Fi kliem iċ-Chief Commercial Officer David O'Brien, Ryanair irreġistra deċenju ta' tkabbir rekord sena wara sena. Dan wassal biex il-kumpanija qed tkompli tinvesti f'pajjiżna. So good that we've grown this winter by 80% and next summer by close to 20%. We're locating an extra fourth based aircraft in Malta, which represents an investment of $100 million at list price, bringing our total investment in Malta to over $400 million. I would describe that as a good vote of confidence in Malta. Waqt il-konferenza tal-aħbarijiet li fiha tħabbar ukoll il-programm ta' Ryanair għas-sajf tas-sena d-dieħla, il-Ministru għat-Turiżmu Edward Zammit Lewis irrimarka li sħubija strateġika bejn pajjiżna u Ryanair hija importanti ferm. Għandna bżonn ċertament li nżommu din il-sħubija ma' Ryanair għaliex qed tgħinna biex inġibu r-riżultati fit-turiżmu li qed inġibu u kif ukoll tagħti opportunitajiet il-Maltin illi isifru minn pajjiżna. L-aħħar statistika turi kemm il-Maltin fil-fatt qed isifru iktar għaliex għandna ekonomija b'saħħitha u allura n-nies għandhom iktar flus fil-but biex isifru. Waqt il-konferenza tal-aħbarijiet, O'Brien sostna li b'mod ġenerali fid-dinja tal-avjazzjoni l-status quo qatt mi għażla l kwalunkwe kumpanija tal-ajru. Sostna li l-bidla hija inevitabbli. Hawn il-Ministru Zammit Lewis saħaq li f'suq daqshekk kompetittiv, il-Gvern jifhem dan ukoll bl-impenn jieqbal li l-Air Malta tkun tista' tikkompeti wkoll. Din ma tnaqqax xejn mill-linja tal-ajru ta' Air Malta, illi kif dejjem ngħidu kemm il-Prim Ministru jiena tkun iktar kompetittiva u fis-suq tal-linja tal-ajru trid iva tikkompeti mhux biss ma' Ryanair, tikkompeti ma' kulħadd biex tkun b'saħħitha u kompetittiva u niggarantixxu verament linja tal-ajru vijabbli.